Assalamualaikum tuan-tuan. Buat apa tu? Jom sama-sama dengan saya kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada saripati berasal daripada tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi seperti biasa, jangan kita biarkan hari-hari kita berlalu tanpa membaca Al-Quran.